Israel le US tangkopin Iran khoi tulu berti amin an that der mai ale zofo journal thu ram chung ram pon ule now in zafa in Mars ni khat chibai ule tui taka kan mut lain nizan zanlam zangkhwa in Israel Iran ramate US lamate in ka ton na nasata athlenga he thilhlengi engwanga in kap nge an ni enge tun an din mun ti hi chui zauna zirchian na kan nei tangin ngai thakna kan nei dona kan hlok pha ngai te po kabai sayani kumsang ni le somni panga khan Iran ram nuclear siam na chu US khanin alo bom to a he an boina hi akal chun zom zela sang le somni paruk February tha khan Iran ram le US in hu na in biak na nei ma se in ram na an la nei thei chong lawa US na adu ber chu nuclear project program siam lawa hetia ram in real bolna kalpui zel kha adu pui khop meya chuti chungchuat Iran ram lulul na sual na tepok an ti thayang chumi chuanin khovel pum ati che thei awangin US le Israel chuanin khovel pum le an ram a himna ta na andam ko chua theina ta na he nuclear an kalpui me program hi an du lawa ti top an du thu an puanga he indo na hi tan hal ani February ni somni pariat member tham dar som pani borvel khan Israel chuan Iran ram National Security Headquarter mun poimo tak Iran capital pakhat tera mun chu an ka pa hemi lo mun khang Iran rama hianin inka na oma Iran ram chuanin chang let ngalin Israel le US chu akab let ve ngala Iran ram president khoi tu te chuanin kan sipai te po khovel ma a an tlom ngai lawa a in cylinder heklo he kan ram channan hian thaito pon chodon ni ti in Israel le US chu akap let ngala amai ro chu US le Israel chu ral thom nei thanana na chu misal le drone tam tak an rama tla po za a somriat percent tukin an lo dang thaya Middle East mun krang US sipai duty na a Iran chuanin alo saito angin akap let ve chunzom bok ani February ni somni pret khan US President Donald Trump chuan press conference nei na ti hianin asaya Donald Trump chuanin Iran ram kan ka na chan hi Iran mi puite kan dawlova Iran sarkar mi pui laka helte hi kan daw zo kani chuwangin Iran mi puite lo lungai su in omna huna khan lo om ula lo thla phang su Iran sipai mun omna atangin inkiam son ula lovak chuak su mun tina bom kan ron thak do na ni Iran mun khang sipai omna mun khang a bom an thak tur thu Donald Trump chuanin Iran mi puite cha na anaya heta hian makve do mai chu Iran sarkar hianin an mi puite himna ta na engma thu chua in ring na anayin atlang awna anei lawa Iran mi puin na thlau tu US le Israel hianin tlang awna anron le nei zo kani Iran sarkar sipai le mi puite an hel ema Donald Trump chuanin Iran mi pui mi singtel Iran sarkar sipai ten an tha thu asai to Iran ram hi khovela hel din tu le hel tampui tu lian per pakhat na ani ti in Donald Trump chun asoya Iran ram wang hian hel rang an punga mun rang ati sen le nun na tam tak aluanga Iran ram hian hetia min chaw awang hian US hi khovela sipai nei thaber le ral thom nei thaber ania min chaw sual zia le US sarkar US ram hlo om zia hi Iran sarkar sipaite ka mu tir dolani atia chuanin Donald Trump hianin Iran ram sipaite avo hala in cylinder turin atia in cylinder lo chuan du than turin nei to lo in thivek ang ti in vona anaya hoisan takin chuanin Iran ram an dawna chan ber pakhat Iran ram kan hne ani chuan hne tur po in tan kan langa kan hne ngi bokanga khovela hel chikrang hel tam tak te po kan ti chimitanga khovela remna le muanna omanga US ram po himang ti in Donald Trump chon hoisan takin asoi boka chuti chuan Donald Trump chuanin abang om lovin target big anaya Iran sipai le an president an khoi tu lu thlangin
Donald Trump chuanin atarketa chuanin tuk in mas nikhat jing lama Donald Trump chuanin Iran ram president Eli Khamenei aboral thu athi thu aron post boka hai official chiang khop me aron ziak ta chu me ni chuanin Iran po hian kaplet venana na chu Iran chuan Israel te kaplet ta US te po kaplet ta chuanin Iraq ram UAE Dubai ram po avaka fua adron bompuak na wangin an buai ve khop me Dubai po an thinarim ve le rin oma he thila het ama ero chu US le Israel hian an ching ne le ani Iran ram sarkar thuk chet na rap thak takania tun tum hi US Donald Trump chon press conference na he ram hi Iran ram ania Iran mi puite kut noya om to don ani chuwangin Iran mi puite lo lungai re su in sarkar sipai hi atlo manga he sarkar hi nangmani mi pui kuta omanga in du danin ro in real to donani atini kumtir January Venezuela president Anman Khan khaminua po Iran ram hian US hi aawna san mi puiten kong an zo tu te po Iran sarkar sipai thin rim chuanin Anman na sani mitam tak an that boka heta hian Iran mi puite an lung oilo na sajol ematun maya hian hei hi kumin chaw ani la kum danga po Iran mi puite hian kong an zo na sa thin hle ani heta hianin US President Donald Trump chuani heng tiang kong zo a lo nai saya lo man a lo that thin tu Iran sarkar hi adem hle maya mi sing chuang akuta hian ti sen aluang to ni in Donald Trump chuan a soya chuwangin Donald Trump chuanin US President dang poina anti ngai lo le anti ngam lo hi kai chuanin Iran mi puite kati sak chawa hai lo bak chance tha hun tha in nei to lo ani hei hi in hun tha nei chun ania chuwangin he in ram sipai sarkar na nangma ni chunga lal lena diklo taka rawrel thin tu kan pai khak fel nuwa in du dan angin rawrel ro aron thini heta hen press conference nei na Donald Trump a soi huai thai khop maya heta hianin US rama Iran mi puite point Washington kota kong an zo ni US president chung an lom thu te an soya tuna hianin Iran rama hian na satakin chet na atheng na sal tuka Iran ram hianin internet a off top mai ni chuta chuan tuna hianin an ram chunga mi engza nge thi ti detail taka hriat thai ani ta lo ni mi puite pon online thei to lo ni tuna hian mi puite pialama an mani Iran sipai te an hroi tu te in biak po na akhai lakna sa hle thu hriat ani chuanin nimin February ni somni pariat khatop ni khanin Israel ram President Benjamin chuan state of emergency apuanga Israel ram office te kharania school te damdo in thlengin engkim mai sarkar office zong khar ani pialama tul lo kha chu hon lo ania chuta chuanin Israel hi Iran hianin a target one ani a US ai ma in heta hianin Israel ma hian misal tam tak a thlok chuaka a thlok lut boka ma se US le Israel tang kop chuan misal tam tak drone te po an lo dang hiala tam tak apuak lo bokani van boruaka an lo dang chat zel thaya leya tlalo tam tak oma an him pha tun thlang hian US le Israel lam internet an omna lama tha a mi puite inrin na an pe a lo in ready turin chuanin thile hliam hriat thai alani lawa an om point an la soi lawa an chu arin thau maya sipai lama ama ero chu Donald Trump point heng tianga chon sipai nuna chan te pon oma ma se nuna chan lo ang print kan chedon ani US ro puizia le sipai chakzia le he khovel ai po an nei ngai lo le an hu ngai lo thil rap thak tak hi ka hu tir don ani atia US Donald Trump so in ring tok takin Venezuela president aman tum ang khanin tuntuma po hoisen takin konfi takin asoi le bokani chonin Israel President Benjamin chuan US nena lom thu soina te anaya heng tianga khovel ram chetur
heng tianga ngai poimo a ram channa na le heng tianga tangro leadership thiam taka amalak na le ahoi sen na hi aron fakle boka anin respect thai khop mai ni chuanin Iran rama hianin nizanzan khua in min po drone le jet fighter mangin na satakin bom atla asurani mun khat chau anilo mun tin Iran sipai an tlom malo an omna mun rang mun poimo tak hian bom atla char mai ni thipo an tam hle ni a hriat ania chuanin Iran president te an sipai khoi tu te mun poimo omna zong kha US sarkar hian alo zir chiang lok sa veka an omna target cheta an omna mimal in thlangin a bom dar fai vek mai ni chuta chuanin an thi vek rin ania tuna hian amai ro chu news 10 khata hian an in sa seng mana an omna mun poimo ale an mani mimal chen na muna pon om lowa mun dangan omani Iran hroi tu te hi an tia amai ro chu Iran hroi tu president ningei te sipai te an thi thu Donald Trump ngi chuanin mo khovel pa berania aron konfaron puang to miu chun achiang ani ti kha achiang khop meya fin fian le thil fel fire ruang te po mo engma fin fian om lo chuanin Donald Trump a poina soi big don lo ti kha ringila in dona chuan sipai te chi in do thina an ne lo chuan an klom mai thina hroi tu lu ang nun na ang hi chu an langai lo ani amai ro chu tun tum boina po hi aturu khop maya ram hroi tu Iran ram lian tak nuclear tam tak nei ram ro pui tak president po US sarkar hian in aphila akam humia mai ni a den khop mai tun tum zet song Venezuela ma pui ti to na kalai an president nungchungan man ma pui ti to na kalai tun tuma an president bom dar le pop maya omna ama po thi pha nek Israel te po ni se tuntu ma po an in team lo hle ani he thil hi satakin he in bai na hi an neya US President Donald Trump soi angin Iran ram nun rong zia asoya hel tam tak din tuan ya mun ranga helten buaina chok chuakin tisen le nun na tam tak aluanga chuta chuanin US sarkar sipai tam tak te po an lo thi pha ve to boga Iran sarkar hianin aram mi puimi sing chuang that angin Donald Trump chon asoya hai hi thudik ani ngeirin oma chuti chuanin nuclear tu na hianin ruam hanna an kalpui me ka nuclear tam tak an siam na sani nuclear tak tu na an tum ang thleng phei chu ni se Iran hi khovel tan mi hlo om nu tu khovel pum huwa phian din mundar thonga hianin om tir thaini amai ro chu an tum ang khan thil a thleng lawa Israel le US chuanin Iran ram sarkar sipai te asop ne na sahle mai ni tuna hian Iran ram sipai te mai va pa an chang meka an insulin darvek arin om to hle ani he an in do na hi kar ni khat emo hai ram le ram in do te chu a kar tel te a that tel te a o thina nia tu ni khat pola ni lo ni khat a liam don tran chawa an president ber thi to boxia a roi tu si pailu te lan thi to boxia anin belai thei to boxi lo Iran ram an chi ai to lu tu kani an ram sum don na a chena sa to si Venezuela an petrol wala nak tila an sum zon nar thaberte an sum don na an sum zon na mun khang US na khar sak vek to boxi an mania income ne ron punglu tur ain a minus char bat jek ang khan aluang boxia tuna hian Iran ram sarkar abuai em mi puilan thop to boxi lo tuna hian an chi ai na sa to ni kum tam tak Iran ramin history ro pui tak lo ziak thina Iran ram hian amai ro chu bible ama saber po at nung taber po ma saber alien ber po ate ber ang khan aron soi ang khanin Iran ram hianin aron ti chiang bet le don le ni hian langa Iran ram sarkar sipai te tuna hianin an omna mun tina chiar seng lo tu khianin an omna mun tina hen boma thani boma surani chuti khopin Iran rama hianin zan khwa in baina na satak athenga Iran ram misal akka chhona hmuna pianga US le Israel hianin boma vaka
อันนี้จวน US และอิสราเอลเฮียนินอิรันนี่นะบอมอลาวกะนะมุนเร่วันปูรัวกะอลาวกะพวกจัรไม่นี่อันรัลท่วมอันในชัดไหลครบไหมอ่ะอามาเอโรจูเคลมารำชูงตาเตปอนอมเวียจุดตาจวนนี้สิไปที่อังเวลเตอันจูเครียดตัวอมแล้วว่าจวนสิไปเกมประคัดเชียเครียดตัวปอมแล้วว่าบอมตรักปัลเกมซงจูอมนี้นั่นสอยจวนนี้เหตุที่หลายเฮ US ปออินปวดจานะนั่นสัตว์อันไหนอะ Middle East ตา US สิไปดิวตีนะมุนซงสิไปสิงลิจวงจูกันนุ่งขาFebruary และ January ท่าคานินสิไปตั้มตักอันรัลท่วมเต็นไอหนูโดตีระนี่ไอหนูโดตีร์ซาเดียมาตั้มจกตูน่าMiddle East US สิไปดิวตีตะจูมีเคลมเต็นนี่อิรันรำเชเวล่าลงเนินตุยปุยลงเนินอันหัวชุบมาจุงลำเนินจุงลำมาจังเงินอันอินไปนะสะโตเลยนี่ US เป็นอาสิไปอาจารย์เราไทยตัวอังเป็นเหตุที่เราเห็นรวมมันนะเฟลไฟตะกันเนี่ย US Donald Trump จวนใน press conference นะ US อิรันตันตบนันนี่ตัวนี่ US จักเสียเลยเราปุยเสียฮีอันเจ้าจีนนี่เราเสียกันหูตีร์โดนนี่กันซิร์ตีร์โดนนี่อาทิยาสวยอังเงยทิลอัดเฮงะจันจินทาร์ลามตักอันอมเนเจลสิไปเอ็กซังไงที่ตีเตค่อยมุนเงยเชโตตีเตตั้มตักออกมาดิลเชลตักอังชวนนี่เขียดหาระอิรันรำมีปุยเตปอินกงอันซัวตัวน่ะเฮียนินทิลตั้มตักทิลแข็งตั้มตักออกมาอิรันรำอามาเอโรจูอินเทอร์เน็ตออฟอันนี้วางอินรันรำตังจันจินเขียดตัวฮีอาหารเวนี่มาเซตัวน่ะเฮียอิรันรำอิสราเอลเต US สิไปเตอันวลูชิลตัวนี่อันวลูชิลตัวข้างเตียงจังคานินอันมานี่สิไปอินเบียกปวนาจังคันจันจินค่ะอันนนปวงอ่ะติคานินไกนี่อินกันเราเขียดเวผาค่ะอันนี้อ่ะจันจินอิรันรำอินเทอร์เน็ตมันไทยเล่าไปชวนอิรันรำรับหักโดนตรงไม่ว่าปะมุนตั้มตักสิไปอมนะอาจังตัวนี่สิไปเตอันเซเลนดาร์ไม่อรินอมาเหตุที่ละเฮียนคดีส่งข้ากันจันจินไงทักไทยเตนียกันเขียดโตซาเตอมงะกันละเขียดเราเตปอมะกันเบงวาปุยเงกันใบสายะจวนนี้อะไรเปกาเตกันรอนชุนสมไทยตัวละไงละคดีค่ะนี่พอดรอเซอันนี้เละทัตทาร์มาสนิขัดนี้มันนวมเวกอุเล